Kubor nakaslem jong Nongshong Hima. Menteri Sarkar beri Khmih katana jengok kai ba polling do lapan kan mau biang ki pai ba da ka baong ba ka tamasa cherry blossom kam dei jong ka sarkar habakran bikilat pathai khubor menta ka sngi ka khat phra tarik unai wing arajar arpulai halor ke Jingduhnong ki Nongshong Dukan gi bla thmu bandi hakaran san cherry blossom hanin ka sngi na bala pensangi no ka sngi sidang namar ka jingjau islam ba ka jingbe jong ka air na kanyang ba pol loong bakin sa apya ka Kaiphod na kinong Bniah jo ka teka tamasa padban sa Khmih Bniah bakan amdan kanu ka Jingduhnong gi Nongshong Dukan hagjo ko por uni menteri sarkar loong baka tamasa cherry blossom kamde ba Bniah ka sarkar handai ka de bla Bniah di kiwi kinong Bniah shiman ya bla tip kum ka rockski barka sarkar ka shies no ktilang batka barkala ay ka jingiram ka bam duna ya ka arklur tingka Nampak yo full report yang cukup organizers but the way berkemau yang ini bahkan ini mereka program serta dari program kepada we collaborate but we the event management group Rockski di buat contribution yang state government kalau syukur tak guna approve dapat besar nanti banyak program investment organization di dan layo full report ang nahulog kadon kecil pembiang di tengah min terkena sebelum dan kecil ya stall